Ko ke hufanga e benga he trafata kun fa faket pe me faren. Ka ta mo ma fa ke fa ka to programa hafe ho gun we ka inga lotu to itapu. E do mo fa maro ke ko ke fenga mari mo ke ma fa no mo ke re o fa mo e afiona no fa ngo mai ke ma tolu to itapu. Mo ko ke tatala po ri me mo ngai atamai fa molo mo ngai loto maka. Kala ke ma taria nga vai ai mea ai to itapu. Ai whakaino hino ai te mau tolo mea ke mau tui ki ai. Mai mea ke mau moui aki ia Sesu Christ ko mau wha moui. Amen. Koia, koe to programa hawe hoain pa mo e ka inga loto e tapu pe ko taitale regi mau tolo ko tau beho ek me ka inga tau wha. Whelonga ke programa koe ni. Kia ko whiwhia wit pēko pau ko koe ke si kau mai pēki he tau ngai programa koe ni o lau ko porokalama hain. Programa hain hosiasi. Hawhetai. Tau kau whatape e ngai whakaino hino whai to i tapu ke te tau. Tau whame tau program koe ni, ke tau wakai ki he tui a sias katolika o kau kia Malia. Pa koe ke tau whengane tau toke tau hanga o lau ko vi e kainga lot koe ni. Whame ke whanau rei, koe mea ni utala mai e siasi. Pa ko whiawhia mea koe ni. Koe whamatala koe ni tau tokanga ki ai. Koe whamatala i o kuofi au pito ke mea e toi tapu. Pako amanake o ka pau e tui pehe. Hange koe whamatala koe o mai me sias katolika. Koe whamatala ni e tui tapu koe ai ni koe ulotonga tui tapu e ahoni. E tui tapu koe ni ko tui tapu rio hono hongo fulu mawha. O kau ke hanga koe whaka e tuku au mai tui ai siasi ke Malia. Pako ni hanga whakamahino au pito ai. O kui kai ke kau a Malia i he whai whakamo ui. Pe koe whakatafe mai o i ngahi keresi, i ngahi kalasia koe, o tō te tau ngā ke ngahi rea koe e sias katolika, he tau whamatara koe ni, Sesu, Kilisitoo, koe Maria, koe kalasia, Joseph, ngahi rea koe ia, koe he koe tau whengen ke whakamatara, ai ngahi mea tui ke e sias katolika, me loto siasi. Sai, koe ki pui tua mea koe ni, e tau mai tō tāka te au, tō kua ko rea mai e tui tapu koe ni, o e ahoni, a rio tāwha, o i gai o tonu ke te whai hahu ke a Maria. Ka ko Sesu pe, tonu ke tau hu ke ai. Pea, o whare awit, whaware awit ke te au e tāna koe ni. Po alo kumi, i he interneti, o mao e whamatala. E whamatala uhinga ke ai. Wako ki ko kongo, te kai ke fulau e ka kai koe ni unau. Whai hore whamatala koe ni whaparangi, ngai whamatala pehe i he interneti. Te kai ke nau lau e whamatala koe ni. Koe hingo e whamatala koe Mater Populis Fidelis. Mater Populis Fidelis. E koe kuanga koe ku i tau kei whalatina. Kwana peka tau koe uhinga mea koe Mother of the People, of the Faithful People of God. Mater Populis Fidelis. Mother of the People, the Faithful People of God. Sai, oku hamai e whamatala koe ni, oku iai e ririu. I he whakakaukau ai kautu i tapu e tolu whakamuimui koe ni o sias katolika loma, o kau ke he tūnga mahu inga me tūnga tuk whakaholo koe o Maria i he tui ai siasi. Pako whange u whamahino o bitoia. Koe ngai mea koe ni o ngā unu mai ai e sias katolika ke ofiange e nau tui ke mea koe e toi tapu. Pako amnaki rei be ko whambe tokoni i whamatara koe ni ke te ngotolo tau ngai kai ngā katolika. Ko whapaparahe o te ngotolo pehange ko whatara no. Ko maheni abit pa mo e kātinari. Amore ke maa whainga ke manuki e pe. Amore o whai whamatara koe ni he whapaparahe abit mo e whakaamu. E ai hafu whakamo ui ai otua e whai e rotorotonga o e sias katolika mo tau kai ngā katolika. Kaike, koe. Koe hamai ai ririu e whakaukau ia kau tui tapu koe ne tolu whamuimui. Ai koe tui tapu ko Pentiketo Tahaon, ai koe tangatai ko Joseph Lasinga, pe ko Joseph Ratzinga. Tau toki lahe ta whamatara ki ai ko ia, e lahe ni o mai e whakaukau koe ni. Nei tui tapu e tangata ko ia me tau waf mahanima ki e tau waf tātolu. Koe ula tui tapu whokia, maru i tui tapu hono ua, ne whakawhisi me lakanga. Koe whapenai ke marolo. Peto mo ui ta mai e tapu mo ia i he tau e hongo fu, e tok pekia i he me tau whi wanoa tanima, i na tok pekia peki mui ni mai, e wanoa watolu, mo ui e tau e hongo fu tapu mo ia. Kaike, pe kau tui tapu e as mai ririu koe ni, ko Pentiketo Tahaono, ko tui tapu ko wharaki ko Uruaki,
pe me tu itap koen ko rio ta fa sa ko fram ke fa mahino bito bito o te ke han he sia fa ikai e fa ye lot ka Malia mando ko me be fa ta ka ve programa ko ni ko lot ka Malia ko no pare ma pe ko lot tu ye ke ai to ko lot tu ye ke tangata ko me go ta ilo me to itapu na mo Malia ko ke ne ke lot fa ta ke te ko me go ku ke to itapu ko me ko si o wa fe ki ai fa madala ko o mai ko ni fai he kautu i tapu koen e tolu whamui koen o Sesu Katolika loma o nau waafe ke mea e toi tapu. Ke mea kou talama e Maria ke te tau tole toi tapu. Ke tau tui ki hono alo a Sesu Kristo. Sai, koe whamatala koe ni ai Mateo Populis Fidelis, koe ola e nia o e ngahi kore, mo e ngahi whakotu, fai ki he tu i tapu, me ngahi whakatahana e fai he ngahi potu ngā au e koe pe koe tai castoris, e katolika ngai potu ngā au e koe e Sesu Katolika loma, ngai tau koe ne tolungu futupu kua hiri. O kau ki he koe hae tu unga totonu, o he lotu ki a Maria, pe mo i ngahi tunga whakatohi tapu koe, o e whakakaukau ki a Maria. Ai ko whamatala ko ni tautoange ai Mateo Populis Fidelis o whamau ke pore i modoro ko mo whahalau ko maga te au he kure atu ngai mea koe ni mo lau e mea koe ni pako e kau katolika moni modoro mo lau ukupo e walu noa ke tautoanga pe tautoro ki whamatala ko ni ki konga be ko kupu tawhitu pe ki ono kupu ofu maua kai pika whai Maria muiangi te tau te whakmau to i tokanga he ko whamatala e ulo pange ko ulau o ku ikai ke to ke mo oni lau e go pe ta aufi whamatala koe ni ai lotu ke Maria ko hoko be whamatala i o pou ke ka ko me o ni hanga o mai ke te tau tolu i heni o ikai ke kaua Maria i he whai whakamo ui ai ko me ko whaama ke whakamahino ko me ni utu i ke ai kau tu i tapu e siasi ma tu koe tunga koe tu i tapu koe vika o kalais ko whafofonga i o kalais koe mamani ai ka pau koe katolika ko tāke ke tu i koe ke me koe tānoa ke e kau tu i tapu koe ni e tolu whamui koe ni e siasi. Ain kau e popi, peko popi rio tawha, ai koe tu i tapu e arangi. Ai koe, kuna o tolo koe, whamatala koe ni, koe whaingai ke whakamahino e tu unga o Maria, he ne whekau aki, mo Sesu, koe whakalaloa Sesu, ko tau huhu i bei e taha o ha tangata me he angara. Ai koe ne whaingai ke whakamahino o pito. O koe kai kau a Maria, i he whaiho tau huhu i, mo tau whakamo ui, mo e whakalaloa. Ko whakalaloa fuke tau whiria tonga ki mediator. Mediator ko toko tahaia o ku tuu wahaa i te tau tolu mo e otua. Pako e anga ko whakaukau koe e Sesu Katolika, tokua ko Maria o ku tuu wahaa i te tolu mo e otua, paneanga i o whakatafe mai kresa e otua ke te tau tolu. Ko whenga whakamatala koe ni, a Mateo Populis Fidelis, o whenga whakamatala ke whakaikai o ikai. Koe kalasia koe o tua o hau ke te tau tau mea kalais kage. Koe whakamatala koe ni, une hanga o mai ai whakakaukau o ku ki ngā unu e Sesu Katolika ke toi wāo whiange pa mai ngā Sesu whakaristiane i mea whaka ekumenikare. Mane whuka whuirea ekumenikare, whuirea whapālangi pia koe ekumeniko. An go kia konsirio e ngai siasi mo ngai mea koe ia. Ka whao hake pahangu to whakatu ko whai ngā kāre pe koe. Ka uikai koe kāre. Koe uinga me ke kumeni kāre. Koe whakakau kotoa kia ia māmani. Oi kumenei. Ai koe whui ea ia he rea whakakarisi. Kaike. O ngā unu e siasi ki whakaukau ke tau tuitaha. Aia koe ngā unu kok whai. O paureu ke tukuange ngai tuk whakaholo e siasi. Kai ngā unu mai e Sesu Katolika loma, ke tuu he mea koutu e te hitapu. Ko mena e ngā unu kei, pia oku ngā unu kei, ai ngā hitu itapu e tolu koe ni. E siasi koe ni ko whamatala kei. E whamatala koe ni tuku mai e popi rio tawha. A koe koe Mateo Populis Fidelis. Ko te toi ka veinga koe kulere e whamatala, koe nau whenga ke whakotuu, ai tu unga whakawhae o Maria i ne whekau atu mo kakailotu. Wanga whewhe ne whekau atu mo kakailotu, pa mo ne whekau atu mo Sesu Kristo kono alohe. Ai ko te whitoi mea ai, mahu inga ai anga o whekau aki a Maria pa mo Sesu Kristo kono alo. Kei tau e Sesu Katolika anga ko lau ai lotu kia Maria ko e ne kolo ai. Whamahina o bit beia he Mateo Populis Fidelis. Mahina o bit nau kei puke puke pena toruia tokua,
pe o ke fa to lai be kai sia si ke na no foki ai to ko fa inga ngo I ko e to ton ke ta lot ke Maria e tu esa católica lo ma ko tu to ko me ai me la Maria ko fe uia e me ko ia ko e ka pa ta wa kai ke azione vai ta anima visual no tra mai da to ka pa ha la Maria e fra fi Maria ai ko fe ka ma e tamai ke ta to ko la Maria mo ni o alot me tamai tene fa mo oni ke te ai na tamai ko me ko la Maria fa mo ne ka si su ko fa mo ne ka Maria fa mo ni ke Sesu ko to ta hai ton ke ta alu ki ai pe ko fengo ko mata ko ni ke fa mahino ai nga ia ko nak fa to tapu ko fe ka wa ki ton mo tu unga o Maria ia nga tui ai sia si sai ko kupu ta fiture wa ke wo an to fa mata ki ai ko ngai kupu ta to kan ke kupu va no me ko blau to ya fa Maria mo to ma to ki va kai ngai kupu ke ko ka ko ki kupu no ko mau inga o tokanga e ke tu unga ko o Maria fa lau he sia si mo tu fa holo sa católica Roma ko redemptrix pe ko kaunga fai huhu mo Cristo pe ko kaunga fai fa mo ui mo Cristo ai o tu e ga ngalo tu ia to kua ko Maria o kau mo ia he fai ho tau hui mo fai ho tau framo pe mo dal ko ni ko fa ko ni na fo tu ia e tangata ko sangato penati e senturi hango fulu ai ko fa ko ne tupu e pe ko na tu wa Maria he lalo koluse ko Sesu he awe na pekia sisu pe to ko ne tu ko ia ku ne hoko ia ko kau nga we o tau hui mai no be ko ke ne ga me be ne ga ko hui na fai Sesu ko Sesu ko ia na pekia ne ga pekia a Maria ko nga fo ko tau hui ma tau framo ne fe ma uia ke pekia ai alo o to ko ma tu unga fa kau me ai pe ko tu ko Maria ko hela ko luse ko Sesu to ko o na kaunga fai hui kaunga fai fa mo uia pe mo Sesu la no nga ke ngai tu tap ki mu ai ko ia fa kau ko ni ka ko me na ke na hanga o fa matal mahino pe ko hai na uhinga o be ko Maria ko kaunga fai hui pe ko kaunga fai fa mo uia o ke da tolu fa da mo Sesu ono alo sai ko pero que tu a Maria hela lo kolosi ona kaunga fai hui mo Cristo o mai no be me to tapu ne ke kau Maria ia fai hui ko Cristo to tape ne pekianga ko lau tau lau kango loma vai tolu we si wa fa o fa tonu hia i dau tolu ata be ihe kalasia ko tau mau he hu ina fai e Cristo Sesu ai ko lau ia ko loma vai tolu ko ke ha kawai a Maria tunga me ko ni fa ko ni na reo ke hanga e fratalahi ko ni ai ses ka tu Roma ai Vaticano wa o foko tu e fra kau ko Maria ko e kaunga fai hu ia mo Sesu Cristo frataha mo Sesu Cristo que na fai ho tau hu ai na yafe ai fratalahi ko ne se ke Vaticano wa ma de Vaticano wa foki ko fratana fai tai va no wa e kamata e koe ai tutuni he siasi ke riu whakatonga ai tutuni he siasi ke riu whakatonga ai ngai misa me ngai lot whakatina koe nai whai o hao e koe ke han kake nari na unga wai ke whakaukau koe no pehe ko Maria koe kaunga whai hu ia mo Sesu Cristo ai koe na uinga whakatau i sipi pe mo na uinga whakatoka aterine pe kake e fratalahi ai komiti pure ko to Caterine ko e tui esas katolika e tai vai vano o ta ko fe poina fehu ia e kau cardinali che a cardinali Josefo la Cinga ko lo Josefo la Cinga e fu che tu ta peneticheto ta noi ko ena e pure e komiti to Caterine ko tui esas katolika time ko ia ana fehu ia o kau ke Maria pe mono tu unga ko kau nga ho kau nga falaloa o cresco to pe ko kalasia ko to pe ai ko fo mai mehe o tu na eke ki cardinali la Cinga pe ko mone me ko pe
Tari ko haisia si whakaukau ia, ko Malia, ko kaunga whaihuhu ia, ko whakalaloa, Mediatrix, o Kalaisi, o Kilisitoo. Pena hanga ka tinari la singa whakaikai e mea koni. Ko tuina oho vare au wito, a tōlahi. Ko tuina uhinga whehu ia, he utolahi pe mo kau ka tinari au e siasi he taimi ko ia. Ango lau koe tauene tolongo fulu mea i tolongo fulu tupu mea, me tolongo fulu. Tai wahi wāno ke wano. Ko tuina nei whakahovare ki he tōlahi kau ka tinari, hono whakaikai e ka tinari la singa. Koe pūre koe nau komito kāterine. Nana be koe mea koe ni koe kai mahino hono uhinga, a hono whaangawe ake o ngolakanga koe ni. Koe ni hunga ki kau ngā whaihuhu i pe koe ko redemptrix, pe moe mediatrix. Koe pehe ko Malia o ku whakafou mai ai. Whakafou mai ke te tautolu, ai ngā e klasia ai otua ke tau inasi. Nana behe koe ngahi toka te rine mo oni koe o kutui ke i siasi pe koe depositum fidei. Maino bege, deposit of faith, mea koe tui ke siasi. O mau be me toi tapu, pe mai ngahi tuk whakaholo koe ka apostolo. Ko katinari la singa ia, nai whoki ke toi tapu. O maari a pita tangata koe ni, ko tupe na iai pe uhinga ene hifo mi hano la kanga koe tui tapu, ngai mea koe ne pehe koe ne rea whakaosi koe he ne pekia, na ne pehe e Sesu o kou ofa atu ke te koe. I love you, Jesus. Aia koe loka tangata koe ni, tangata ni na whiohi mo Sesu, tangata ni na ne ilo, na ne mea i ea Sesu, pe na ofa ia ka Sesu, o beke poini ene mata. Aia ngai mea koe ni whakaikai e ia, ngai mea koe ni tuk whakaholo na tui kia siasi, mahino le vai, nai awhi, e koe ne pehe, ko depositum fidei, pe ko deposit of faith, pe ko ngai mea ko ton ke tui kia siasi. O ton ke mau pe me toi tapu, me ngai tuk whakaholo ka apostolo. Ai ko ui ngā, tuk whakaholo ka apostolo, mau koe i whakafoo. Ai ko mena uhinga ka mata anga tau whamata. O unu mai, whakaukau ia koe ni whotu koe e katinari la singa, pe ko popi penti ke to tahano, whaofi mai ia, ke mea kuk whakamatara kia toi tapu, lotu toi tapu. Ke pau ke whakaino hino me toi tapu, mea ke tau tui kia, mea ke tau mua. Kei kune whakaukau koe mea e, koe depositum fidei. Ton ke haupi me toi tapu. Hena ne behe koe whakaukau koe ni, koe ke mahino puka hae uhinga ai whakaukau koe ni. Ai behe koe ko Malia, koe kau ngā whaihuhu i pe koe ko Malia, o kune whakatafe mai kalasia ai o tua ke kakai ko toa pe. Koe ke mahino e whakaukau koe a pentiketo, pe koe nau mau meife, a whakaukau koe ia. Pehe koe kau ngā whaihuhu. Koe ke iloi pe mau e meife e sio koe ke toi tapu, koe lau na pentiketo. Mau e fe e lau e toi tapu, ma ngai tu whakaholo whaka apostolo. Kau ke tau waf maua, nai rea whakahaa au bito e katinari la singa. Ai ne whakaukau koe, o ne pehe, o ne lau e. Koe lau koe kau ngā whaihuhui a Maria mo Sesu, o ku mātua ki mawahe au pitoia me lau e toi tapu, pe me lau e tau ngahi tamai whakalau Maria e siasi. Pe koe au tupu ai, hata e mahino lahi, ke te tau tolo, kone wengen ki te tau tolo siasi, kau katolika. Koe mea kupa tope u tau mau e mea Kilisitoo. O hangi koe lau e tohi Efeso, mo e tohi Kolosi. E sio, mahina o pito he nia, foki a tui tapu pentiketo ia, ki he tohi tapu, ki a Kolosi, mo Efeso. Tau te fito ke honga tohi koe kuna talamai ko Malia, o kune mau e mea kotoa pe, mea Kilisitoo. Koe kia mea ia Maria ke ne oma tau tolu, kune whakaukau ia a pentiketo. Kau mau e Maria e whakatamo ki tau tolu kotoa pe. Ai mea kotoa pe, a klasia, ai huhui, ai whakamoui. Ne mau e ia, me hono alo, mea Sesu Kristo. Koe mea kotoa pe, o tau mau, ko mau ia, mea Kristo. Ko ia, ai koe lau eniko a pentiketo. Tau ngāk pe mo pentiketo, rea tau te ngāk he katai mea koe ni, koe i kātinari la singa me ia, ka koe ia na pentiketo, na e popi pentiketo tahano. Pereo pentiketo. Koe au kai ke tokoni ai lau o pehe ko Maria koe kau ngā whaihuhui mo Sesu. He kune taki he me he tohi tapu. Eia, mahina o pita te tau tolu ia.
o whakaamo a pentiketo ia, ke whakafoki e tui asi e depositum fidei, e sias katolika loma, ke tohi tapua tā tāte. O kou tui, koe hangi kou lau, koe kau kāti nari koe na nau whenga, e kena nau whiri na toi tā maa koe tui tapu ia. Mai no pena nau tui me kau kāti nari koe ia, ke mea nane whakaha. Aia koe me, koe ke tokoni whakau e koe nono whotu ko Malia, koe kau ngā whai hu, koe ne mea nau whai koe taki he I tau tolu, me toi tau. Pea, koia, mai no abito ai ne reke tui e kāti nari la singa, pe ko popi, pentiketo taha onu, ke whakaukau ko Sesu, ko Malia, koe kau ngā whai hu ia, pe koe kau ngā whai whamo uia Sesu, pe ko Malia, koe whakalaloa ia, kune hanga o whakatafe mai ke te tau tolu, ai klasia, ai otua, ai tau toi kakailotu. Nei tau kawe I mamafa au pito e kātinari la singa, ai lau, ai onga tohi koe ni, ai whesomo kolose. He whakamahino mai ege te tau tolu, koe tuunga koe e whai huhui. Ai mediatrix. Koe tuunga koe ia, koe alope oi otua une whai. Pea kui kai hato e whai ngā Maria iai, ke to e tāke, ke to e tānake ati ai, ko Sesu pe. Ko Sesu pe, ai koe ne lauen, o ku fau mea ai ngahi tāpu aki ko toa bea toa, koe whesowa ruaki e weso muna bitoi. Ngai tāpu aki ko toa bea ai otua, tau mauia ia Sesu Kristo. O ku ohi ki tau tō ke familia o toa ia Kristo. Koe tau kau koe ke familia o toa, koe ke tau kau tō koe ko Maria. Koe kano whatongia o Maria ke ne awe ki tau tōlu whakakau ke familia o toa. Ko Kristo ne awe ki tau tōlu whakakau, o ohi ki tau tōlu ke familia o toa. O ku tau mau klasia ia Kristo. So varua ki e vestano. Aia, e une hanga toa bito ai he. Koe whamatala ni koe tui tapu pentiketo. Ne hanga toa bito ai whakaukau koe tau mau ha klasia mea Maria. He une tau mai tau mau tau klasia ia Kristo. Ai koe so varua ki e vestano. E ngatai, o ku hui ki tau tolu I e taa o Kristo. E so varua ki e vesfitu. Perenga tai, o ku laku noa mai kia te tau tolu ai klasia ai otua ia Kristo. E so hai raki ia, me swaru. Ia Kristo, whamarawai bena ki pentiketo, o tau mauai hato fia. Ai ne toka tu uni ki tau tolu kia. E so hai raki ia vestata. Ia Kristo, o ku nofo mauai, ai kato katoa oi otua. Koloso hai raki ia vestahiva. Pea nai fau ia te ia Kristo tō tāpe, ai whakarerei o e mea kotoa pe moe otua. Ei ko koloso hei ruaki e vesi ona. Seu mahina o bitu, koe whamamafa koe ni tānoa gai atu I tapu pentiketo, kātinari la singa. Ne o mai e ia e whainuina e toi tapu, ke whainuhino a kesi asi, ne o mai e lo toi tapu. E rau behe koe tui tapu e nena e lo toi tapu. Ina ne whaam o mai toi tapu, ke whainuna ke mea ton ke tui kia si o kau kia Maria, kau ke hanga tau huhui, mo tau whamo ui, mo hanga e tau mau keresi, mo hanga e tau kau ke familia o tua. Ure ke tau kau tau tolu ke koe ui ko Maria. Koe kia whatongia o Maria, o kau mo Maria ia, I hono whakakau ke familia o tua, o makatuunga I hono alo ko Kristo. Sai, o kuhangare mahe whamahino koe ni tuunga makehe o Kristo, o whakaha mai, koe tuunga o e taha kotoa pe o kauai a Maria. Koe whamatala pe nea pentiketo. Koe tuunga e toko taha kotoa pe o kauai a Maria. Koe tari pe o e ngahe kalasia ai otua. O ikai tene whakaataha tuunga ke kau ngā kauai ha taha. Mo Kristo, he whaiho tau hui. Pa mono whakatafe mai o ene kalasia ke te kato. Ai, to o bita whakaukau o kauai Maria. Io tau hui. Pe kono whakakau ki tau ke whaamiri o e otua, pe kono whakatafe mai ki tau mau kalasia e otua, ui kai ke kaua Maria. Ko Kristo tō tape, o kune oma tau tolu ai ngai monu ia me ngai tāpaka. Koe na befo ke, e ngara bea ia pentiketo taha ono, ka koe hopo ke koe atu I tapu whalakiko uruaki. Ain whalakiko Pope Francis, Na tō lai ne whakahaan, e ne tai tui ke lau ko Maria koe kau ngā huhui, mo Sesu, ko redemptrix, pe koe mediatrix. Hina ne be ia, ne kei e whakaamo Maria ia gene mau halakanga e taha hono alo. Ko tuko mea mona bitoi.
Ngai ka whakama Malia tau me ko tau loko to tapu tau ilo ia. Ka whakama Malia ia ke ne hanga ia o to o halakanga hange ko pe ke na kaunga whai huhu mo kaunga whai whakamo ui mo Kristo pe ko pe ke ne kaunga kau mo Kristo i ono whakatafi mai o e keresi ma tau tau pe kaunga kau mo Kristo i ono whakakau ki tau tau ke familia o tua mole mama. Ngai ka whakambe hei a Malia. Ne whakambe a Malia ia ko mea kato ko e ko Kristo pe tō tātene whai o mea ko ia mārau tō. Nā ikai au pito, hane whakamana ke ne tō halakanga ono alo. Hene kai ke whakamai ke pehe, ke whakamai ia, ai ko ne ungan ka Malia, whamatarani ko a whalakiko. Heke ne whakamai e ia koe kaunga whakamo ui, pe koe redemptrix. Pe nā moe pehe ko haakonga e Sesu, nā ikai. Mōna pito pehe. Naki lau me e Maria ia. Maria koe whae a Sesu. Naki lau ia koe akonga a Sesu. Me naki lau ia kune whae hawhamui. Mole mama. Mahin obi doi naki kine whaamu e kine to'o hatu unga mahu inga hono alo ko Sesu. Aia ne mahin obi peka Maria. Ko whamatala ni koe a whalakiko. Mahin obi peka Maria ia. Koe whaihuhui ko Kristo tō tāpe pena e hao pe a kakato pe ia te ia e whaihuhui ko a Kristo o i kai whema o ke toi tānaki at ki ai hataha pe hato e mea. Pena be whoki koe tau whae e kone lawan ki e kau katolika. Nei kai tene whakaamu e ke ne tō hataha e ngai lakanga o Sesu. Nei kai tene kore e ke ne hoko ko hakau ngā whaihuhui pe ko ha whakamo ui i kai au pito. O ku taha pe a huhui pe hei kai toi toko ua. Ai lau hataha ke whai huhui. Sika mahino bita lau a whalakiko e ko Kristo pe ai huhui. Pe au ikai hakau ngā whai huhui mo Kristo. He koe whai lau koe o Kolosi, nai whai ake lau Maria ofa moe, talango fua a Kristo. O ne whakahaa mai ai ko Kristo, o tau maue ai mohu mea o otua, pe a moe huhui ta e ngata o tau whamo ui. Whai e o tua whakafou mai Kristo. Pene o tau lawa tau toke, ke tau tala noa ke hui, ke tau hanga tā noa ke hakai ke. Ka koe ke lawa ke whetongi e siasi, ke lawa ni ka whalakiko. Koe ke lawa ke whetongi e siasi, pe ko Maria. E tuunga hau o e huhui, na whai e sisu kwa spea mo e kakato. O e huhui na e whia e alo e o tuani ai kakano. He na e hau a beia o i kai whi mau e ke toi whalahi ke ai. Kone au e paragrafi ua ua rewa e whamatara koe ni. Behanga lewa whakamaini, ko hiko ne mahino pehe tūnga Maria ne whakau mo Kristo. O koe ke totoni ke toi ngāo e aki, ai lau ke a Maria koe kau ngā whai huhui, pe koe kau ngā whai whakamo ui a Kristo. Hiko ke tokoni e lau koe ni ia, ai pehe koe kau ngā whakamo ui a Maria mo Sesu Kristo, ke ne whakamahino e tūnga makehe o Kristo, koe whai whakamo ui toko taha be ia. Pa ne anglewa whakamahino o mea ngau ai whaawe stahawa, o koe ke toi hingoa kehe e tua e tau mau e whakamo ui, ka ko Kristo be tō taha. Koe o koe ke tokoni ke tui ai kakai ai o tuaia. Ano tau whinga ke whakamahino mo whakamatara ai kehe koe o Sesu mo Maria he whakaukau ke une bebe kapa e toa bitu be whakaukau e ko Maria koe kau ngā whai huhui pe koe kau ngā whai whakamo uia pe koe whakalalo ai e whatafe mea ai klasia o tua ke te kono toa koe umea koe ia. Mea Maria o tokoni au pitoia. Ki hono whakamahino e makehe me ngāi nei whai e Sesu. Kono lau koe ko Maria koe kau ngā whai huhui mo Kristo unehanga e ia koe tāna noa a whalakiko unehanga whakapuriki ai. Ai tūnga makehe ko Sesu Kristo koe aloi o tuana e hoko o tangata ke whakamu ui ki rauto. He ko ia toko tahape ko Sesu Kristo toko tahape. O kulawa ke ne atua whilau lau ke tamai koe whilau lau ta ingata. Koe kai ke kawai ne whae ana ko Maria. Ka koe ui, ai ko whi mena ne whaose, a keu Maria o piti ne whao. Ka koe ui ko Maria, koe kaunanga ia eke, koe lau na whalakiko. E aluke vai laki ves tolu walu, o pehe Maria ko au koe kaunanga eke, ke hoko mai kia te au o hange koe ne wholofora. Koe pehe koe Maria koe kaunanga ia eke, o kaue ne pehe koe ne koe kaunanga ia eke ko Sesu. O hanga e Maria whahino hino ki tau tau kia Sesu. O ne tala mai, mo whai e mea ko toa pehe, e tu ni atu e Sesu. Aia koe whakaukau ia, whaamu ia e ngai tu i tapu koe ni. Atu i tapu penetiketo tahaono. Atu i tapu whalakiko uruaki. Atu i tapu koe ni ko rio tahawha. Koe nau whakaamu, ke tau o ka Sesu.
o tau whai e mea kotoa pē, une tūtūni mai ke te tau. Ne tamai koe ho tau huhui, pa koe te hata ke tau hui. Uki tau tore he belu vai wha, pa koe vesi tā wha ke tā no, mo unu nuat mālohi ke talonio ke resi. Aia ko Sesu Kilisitoo e talonio e kalasia. Ko Sesu Kilisitoo a fio ai, o mou kore ha kalasia, moha alo ofa. Ke tokoni ki mou tolu, o mou vai vai. Ek mau kore se mau ngahi, ka inga he katolika loma. E nau wharonge whamatala koe ni, pa nau sio ki a te koe Sesu. O koe bena ke whai ho mau hui, ko koe beho mau whaka mo ui. Ko koe beho tafe mea e mau kau i kalasia ko toa pe. Ko koe beho mau kau ai ke familia o tua. E lang ia taha pe aho a fio. Ia Kristo ko mau whaka mo ui. Amen. Malawitu mo mea mai, mo mea ko a whatu.